aka vaprofeta lava nga kona abibeleni ka testamenti ya khale. Va-Isaya na va-Jeremaya i vaprofeta lava va nga va relevant swinene. Loko va languta ti-prophecies leti nga ta hi Isaya na Jeremaya, mi ta swi vona leswaku va Jeremaya na va Isaya a va hlawuleriwe nkarhi wa vona. Mara a nga vi ku vulavula hi vuprofeta lebyiya. Lava ku vulavula hi loko Xikwembu xi vhakela Jeremaya xi ku ka yena, suka mutini wa wena u tsutsuma ni ya ku komba swin'wana. U ri loko a tlakuka a nga vutisanga Xikwembu ku ri ku humelela yini. Xikwembu xi ku hatlisa u ya mutini wa muvumbi wa timbita. Loko u fika kwalano u twa leswi ni lavaka ku ku byela swona. Yin'wana yi ri u vona leswi ni lavaka ku ku komba swona. Yi ri loko a suka a ya emutini wa muvumbi. U ri loko a fika a kuma leswaku muvumbi u busy no vumba. Byela makhelwani ku muvumbi u le ku vumbeni. Ya changana yi ri ndzi n'wi kuma a ri ntirhweni wa yena wa ku vumba. Ene u ni hlanga swivolo kwatsima a ku fambi a va byela ka muninginisi ku ri leswi vanhu a va hleketanga ku a swi nga ha endleki. Muvumbi u le ntirhweni wa yena a vumba. Ku ri loko fika ku va leswaku muvumbi a ri ntirhweni wa yena wa ku vumba. Mara leswi nga humelela hi lexi ka verse number 4 na waka le henhla. U ri loko a ri karhi a vumba hi nkarhi lawa a nga fika ha wona, a kuma leswaku lexiya a xi vumba swi ve swi nga humi kahle. Pero u fika Jeremaya, Xikwembu xi ta loko u fika ni la ta ku komba swin'wana, ni la ta ku dyondzisa swin'wana. Se Jeremaya a fika hi nkarhi lowu a ni swi tivi ku ri a vumba yini. Hina hi nga tlangisa vumba loko ha ri swihlangi. Un'wana a vumba xihon'waninyana loko a ri busy ku tshoveka rimondo, mara a nga khayile rin'wana rimondo a tlhela a ya teka vuvabyi wun'wana a lukisa rimondo leriya ra homu ya yena. Kombela kerekeniseka. Yi loko karhi a vumba Yeremiya a fika a swi vona, a kuma leswaku leswi a swi vumba xi fika xi onhaka mavokweni ya muvumbi. Mara muvumbi loko a vona xi onhaka, Bibele yi ri a tlhela verse number 4. Verse number 4. Yi ri leswi a swi vumbaka swi nga humi swinene. Kutani a tlhela a sungula ehansi a vumba xin'wana hi laha a rhandzaka ha kona. Mi tele ku ta pfula restoration. Mi vula ka mina ka vadyamu lava ni ku swa wena swa ha ri mavokweni ya muvumbi. Swa wena swa ha ri mavokweni ya muvumbi. Swi nga endleka malembe lama nga hela a va hleka loko va vona leswi a swi vumbiwa swi fayeka. Hi swi vonile ku wa tlharisa munhu loyi, mara ni twa muvumbi a ku u nga vi na mhaka na vona. A ni lava 2019 ni ta vumba leswi nga ta va
Asile mabokweni abamakhelwane. Abamakhelwane makhelwane asasikandiela. Utakuta kuchela kule. Kuna watu leo wanataka. Kama wanaleshia asubuhi sifayeka. Kama wanaleshia asubuhi sahangalaka. Kala bahiri yetarasi ya tontinani. Nani na ala mutino kadina. Baba kweli ya Mungu. Lesi asihumba sifika angapo asihumika nitaifaivesele endofika humika kesa atasibuma akurangelelile ajela wana akuyakuma mwana mara mwana meranga pebrwangaka urangelelile ayakuma standi mara sitina gagasuhumangaka urangelelile akuyasema mova Matele bulenda leri. Samira asari bila munyamani. Siwa imani. Kulinjolia hauna belayona. Hiwa laina ona hata. Yawaka ukulumbela ikulu kutulalia. Wakote na mungati Nesi na ona kama wafanya mume Akustiku mume Uwake na mume wasa Kelwane haifai kutsame sile mume Bila wafanzaka Nakushikamusha kwa shikuli Nakana kushikola diweni Nikasila familia Umeni kama mtu kutamila Nakana nikusha umbiwa Isele mbilu Nakana nikulila isele mbilu Nakana nikusama milenge Mwimbele yako sana mwananga ulilela hii sana mwananga ulilela hii sana mwananga waikwatela banu laba Kera kuhula ulani miheta Kera kuhula ulani Alistiku muhumbu kuhumbela hii Mana conference lei Ni wana muhumba kuleshinga urinande Conference lei Ni kama muhumba kuleshinga usuli bishoti Ni muhumbela shikule nyanda Alistiku kuhumbela hii Mama kweli ya muhumbu
leo sasa. Mikari ya kulila. Ya parwa mikari ya kucelebrate. Ya twagi Swahili. Yesu sasa unaona kama Mungu atakushende. Bado kakala Mungu. Besa sigumba mama kweli siona. Ele Mungu akela. Ashivumba hinjala hii. Mbona statement hinjala leye. Ashivanzaka. Ayo. Hinjala iwa. Masita mwemuna kumabula unamani. Mwemuna kumako mashiro shaso. Atafana na hii. Sawa mweme abo aliga ekile shuwina. Mishiranzaka. Ilama kutura kuranzaka wina. Mishiranzaka. Kama sabi na ikansi 19. Wawala mwangu 2019 puli skuli jula. Lokunuwa chapon. Lokuselo 5 minutes ngangu he. Oh yes. Na iwana tiri yikona ewingo. Na wana lembera asale ruweti mweti tintongo. Ni wana Mungu abulesha anu kulabelesho. Adina wa upala lembe. Injamba lembe. Mama Kema, Berendiaka the night prayer. Tibuya na malanga. Ati koma na chu. Hatsela ushaina se akiwishi nyameni. Saina se akwashi moye. Nono wala ngena yana. Na bagara mwangi kibaye meshaka stius. Ekama na kunana babatili. Abatela ganchu. Batela butamona kuni. Kasina ko sikuela. Mungu abu masulo sota. Uwa mwana waseka kufau. Maringeta butoka kuvivo. Ebuka repunda misateka. Mungu amina alipo
mali. Mara nina muhumi. Mara nina muhumi. Mara nina tumana. Mara kolesha ashuma karosela. Mara nina tasura kutunga. Mara kasona. Sikakota makoma. Lesia yena asilapsa kasho. Chipa shina humisisho. Se amulo kuno unika shiriso. Uta ushkweba au nifurisa. Unifurisa na leshi. Shonta luveta leshi disa shikamoto. Loko shia dilivari. Ngisana kukomisa leshi wana feta. Una mlenge ya mori. Loko kudilivera mbedo una mlenge inara. Onge upumeli ukalagawa. Ukusaidile liya mwana ndari kina nengi. Rita kuhamisa kesheke. Ujalawa isalama uku. Ni hakele mari. Yesani mpendelo na mlenginga. Yigisana nibulana nawe. Karumwa ni makakubandu na makakiroka wena. Wakubangela pressure. Ubabona ba aka. Ubabona ba chinja rufu. Ubona ba ataba kumwana wa mina waloboriwa. Tutuma uta mwana wa mina. Wa graduate ulakuta bana ba wena kuma muna umwe akusemu mwachu ungena ndulurila ka xikwembu xikwembu ni naveta kushika kwika mna ni bebori wona kwetsi ma great ladies first ulaka vanhu va xisati loko wena u ta rona ta fana zofa Mutevela kutamula elvio. Mubeka restoration 2019. Akamwengenisi. Leisambili mwanameke. Ashile mabokweni abalala. Shile mabokweni. Yalo mungu. Usikhabe imali yakho. Apelele endlela lesha angatashila. Karuma nuringetile naye akukomela bukati. Mina ntekane xiswona xo fana we. Vakurhambi ya hlamba ubasa. Anamlawu wo thyaka fana we. Mali ya tirha wana mali wo suwaneka ni mulala. Mbilu ya wena yi bava. Tola molo kwetsi va uri yini. Uri miyena.
loyi nga ku humeleli ka yena va ta ku rhandza leswi wena ku nga xiswona ene va ta tela ku tlakula level ya wena kuna van'wana loko va teka wena va tela ku ta chicha standard mara wo vumbiwa hi Yehovha loyi u tela ku ta tlakula level ya wena mara loko mbilu ya wena yi jahile u twanga ku swivaka swi vumbiwa swi ta vuvumbi a nge ku nyiki swo ka swi nga tshamisekanga swikina leswi yena na yena a swi rhandzaka lera matlhelweni vulavula ya lembeleri Basagana wena ubona vanhu va tlhela va masusa va ta teka xoko hi leriwa ka munengelezi ene ku vona va endla sweswo loko u nga jahajahi veta wu relax ene mi ni tiva ni nga se vumberiwa xilo lexi ni vonile se muvumbi a deliverile wena vona ni ndzeni ku ri u nga khiti gede ku na delivery nga ku teka eka foni ya wena hi voko ku na delivery nga ku teka ku na swilo leswi Mulungu a nga ku endlela swona nkarhi wo leha ku na ku rhumeni ka tintsumi a vula ku restoration yi hela landzelela mfanelo ya wena wo dilivhela swilo Leandra, muvumbi loyi a ku yena mi ya Afrika a kuma leswaku muvumbi u le ntirhweni u le kwini muvumbi u le ntirhweni nikisena vona mhana nga tlhela muvumbi loko ri lo halata mihloti ku byela vona ku nga vitani vona minyama yi chayi ni le ntirhweni leswi ni vumbaka swona ni vumbela wena ni tlhela u ta ku byela khadi vo ku pfalela u ta nghena la hofisini liya wanuna lowu tshama malembe 38 a ri kusuhana na xihlovo ku ri Yesu loko a fika ka yena ku lava loko endzeleke a va tshama na ku boxa na vanhu lava loko ntsumi mpfilo sa vona ta tshika vanhu ku lava ku lava loko endlela yena Maria loko ntsumi ya Xikwembu ku byela yiko muponisi u tata hi wena ivi Maria a ta ndzi tshama ni hlangana na vanuna swi ta endlekisa ku yini tshika leswaku hayiwayi muvumbi u le ntirhweni muvumbi u teka swilo a ku lava ku sula n'wana wa mina mihloti ya malembe layo tala ni lava ku sula mihloti a hlekiwa na hi munhu loyi na ya nga siwaneka a twa a antswa hi siwana ku tlula yena muvumbi wa mina lavalelo a ri le ntirhweni le ntirhweni u nga feli mukhukhwini mani bokisi ra wena ri nge humi ka xindwa lexiya muvumbi a ku swi tiva leswi a nga swi paka naye ni swi langute malembe layo tala u nga vileli mani muvumbi le ntirhweni lani vona ku vanhu va hundza mutirhi wa wena wa hleka va phakatana u tsaka ku nga va hlamuli nga va hlamuli muvumbi u le ntirhweni loko Penina hleka hala a nga swi tivi Penina
ntirhweni. Nkarhi wun'wana va thoriwa u ya ka ti-interviews u vuyisa sweswi u teka tifayili u hoxa drorini u ha lavi no swi pfula u ku loko ni ya a va ni thori yingisela mina mavumbi nkarhi wun'wana vukati bya wena se bya ningiliki loko u langutele n'wana endzhaku ka 3 months xo onhaka wa vumbirhi wa vunharhu xo onhaka nuna wa wena za tlula darata ya handle a ku ni tshama na un'wana wanuna lemutini ni lava ku kuma wansati handle a nga swi tivi ku loko a tlula darata tsume yi tlula darata yi nghena u ta va na n'wana he mani lava va ku hlekaka le handle va ta ku vutisa a ku pfunisi valumana va teka vuningilisi loko muvumbi wu le ntirhweni uvumbi wa sula mihloti wa hakela va khongelaka vusiku na nhlekani swi tikomba nga ku hakela a yi kona yini a vumba hi laha yena a swi rhandzaka kona leswi a swi vumbaka hi leswi rhandziwaka hi vanhu vana va nga ta ku nyika leswi vana va nga ta ku pfulela nyambolowa vana va nga ta ku bela mavoko a nga endli swa vanhu u endla leswi rhandziwaka endla leswi rhandziwaka u ri ni ku byela muvumbi ni ya ku endlela leswi rhandziwaka hi mina va ta tshulela vanhu va ku u lo dyondza u fika kwihi u nga hisa tidyondzo leswi swi huma mavokweni ya muvumbi a yi tekiwanga hi ku saseka swi huma mavokweni ya muvumbi a yi thoriwanga hi ku duma swi huma mavokweni ya muvumbi a yi thoriwanga hi ku tisa swi huma mavokweni ya muvumbi a yi drive ku lona mali yo tala swi huma mavokweni ya muvumbi yingisela mina ta khongela na wena swi endlaka u rile malembe layo tala uyahova u ni tshikela yini yehova u le ntirhweni loko huma swilo leswi nga ta xoka vutomi bya wena leswi nga ta ku hakela malembe yo hlekiwa malembe yo rila hi 2019 muvumbi nkarhi a wu famba hi ti-weekend ti-holidays munghana wa mina wa tekiwa mpfunisi mone nkorhokela mone ku ri nkarhi one i ku ra mina siku ri ta fika rini yi loko Yeremiya a fika ku va muvumbi a ri ntirhweni nkarhi wun'wana u give up yini ku mpfunisi mina to tirhela xikwembu ni ya tilweni u nga rangi hi le tilweni wona mina a hi rhange hi la misaveni hi ku xikhongelo xa hoxini ku rhandza ka wena a vu endliwe emisaveni onge hi le matilweni muvumbi a nga ku hakeli loko ri tilweni a sungula ku ku hakela wa ha ri la misaveni mi tele ku ta chucha hakelo ya wena mi tele ku ta chucha leswa swivumbiwa swa wena mi tele ku ta ku khongelela leswaku muvumbi a ku vumbela leswi a swi rhandzaka nakhongela usuku lexi nhloti ya wena ku rila ka wena ku hlekiwa ka wena muvumbi a ku hakela mara mina a hakela ndyangu wa wena a hakela vana va wena a hakela nuna wa wena a ku hakela u nga fi u nga bilivheriwanga leswi muvumbi a ku vumbela swona u nga hundzi misaveni u nga kumanga leswi muvumbi a ku vumbela swona ya wena hakelo yi kona masirheni hakelo ya wena yi kona misaveni leyiwani juluka loko hi 2019 ni ririsa hakelo ya muti wa wena laha kotaka va pfarile va nga swi kumi mara ku nga endleki ku rhandza ka munhu a ku nga endleki ku rhandza ka vanhu wa wena
upale mahlo kolongela ukuthi makhelwane phala mahlo ya wena phala mahlo ya wena sawena mami suhumile mabokweni yabantu sinamabokweni sawena suhumile mabokweni yabantu abakuzonda mawumbe ulentiwe anisipili ukukumbela yiki karamani uringetile xitsanda uringetile xi nga endli baza vanhu va ku kombela va ku va fostela yin'wanyana va nyika van'wana chance va byele mufundhisi vanhu vanhu va tive ka miningisi va ta va ta release va ta va ta ni pfulela ku ri na swa mina mavumbe u busy na swona nkarhi wa 2 years leyi nga hela swivumbiwa swi onhaka swi fayeka swi vonaka angaku a ku nga ha ti nchumu ka wena loko va la korhamisa nhloko ya wena u relaxa kwalaho ka kona I have come to deliver God's message to you tisa hungu ra matimba vutivi wa ka wena nkarhi wun'wana hi wena wa sungula ku delivereriwa swilo sweswo a vutivi wa ka wena ku se tshama ku va na munhu wo fana na wena na Yosefa a ri yexe vutivi wa ka vona na Davhida a ri yexe vutivi wa ka vona na wena Xikwembu xi hlawule wena leswaku xi ku vumbela swilo leswi va ringetile ku pfala lava lwaka na wena mara Xikwembu xi ni rhuma ku ta ku byela ku va nge pfali Xikwembu xi ni rhuma ku ta ku byela ku leswi ni nga swi vumba swi nge pfayiwi hi munhu a ni endlela wena This grace is too much grace leyi swi taka ka wena swi ta hlamarisa va makhelwana va ta rhumela na vanhu fambani mi ya kamba ku i mali ya muholo ntsena na fambani mi ya kamba ku a ku na swin'wana na va ka ku na swin'wana u lo teka nkarhi wo leha ku ni vumbela ntirho wo fana loko u ta tirha n'wana wa mina u ta thoriwa u ta tshama ofisini liya u ta dirayivha u ta kela ndlwini ya kahle u ta graduate u nga ri na mali xikhomeni Yehova u le ntirhweni va ku vumba swilo leswi nga ta xoka vanhu lava nga ku rhuketela va ku rhuketela malemela yo tala swi tikomba ka ku Xikwembu swa yingisi xikhomelo xa wena mina n'wana wa mina u vona ku Xikwembu xi la ku ku endlela yini kombela ti haxa switamela mi ri pfuna kombela ti haxa switamela mi ri pfuna kombela ti haxa mi ri pfuna swinene a ni lavi vana a ni lavi munhu wa disturb hala hi nga fika kona xihlovo xi dungekile matimba lama nga na ma chavisa swinene xihlovo se xi dungile n'wana wun'wana nga ta nghena u nge humi nga khomanga nchumu u nge humi nga khomanga nchumu va tile va ta hleka nkosini wa ka wena va ku luya a tshembe yena u lahliwile va nga swi tivi leswaku ni vumbi wa le ntirhweni hinkwavo lava nga pfunisi wa mina yi nga se famba eka restoration ya ka miningirisi 2019 chucha swilo swa kuti wa mina chucha swilo swa vana va mina riliza ntirho wa mina mfundhisi riliza vukati bya mina mfundhisi chucha business ya mina tava probleme leyi telepo va nga ha vulavi kwalaho kombela hinkwavo vanhu lava nga la ndzeni ka holo va yima hi ndlela kombela ku nga fambafambiku everybody stand on your feet everybody stand on your feet stand on your feet stand on your feet na swi vona ku ndhawu leyi nga ka yona yitsongo mara na boheka ku tirhisa rivala leri hinkwavo lava nga mfundhisi wa mina loko hakunene Yeremiya a swi vonile swilo leswi endlwini ya muvumbi swi vulaka a ku vumbiwa na swa mina ni vula swona a ku vumbiwa na swa wena na swi tiva ku rile ngopfu xikiwe ngopfu ku criticize-iwe ngopfu uhete mali eka madokodela uhete mali eka ti-social workers na ti-psychologists u ringeta ku tshama hansi ku ni pfunani se ku vava ngopfu a ni swi tivi ku humeleli
waende mistake kukutumelela mutana majabula kuba ufikela usujala muntu abaende shosho shkuku Mungu umekiwe na kusuka kwa na rukufundisi na famu mfundisi wa mine ukomesi wa shkile mkulawe ni chichele shole na usulushi chichele shole na usulushi na wasuka kwa na ni kukomesi mekoma na bana wakataba bloka na kuli wanafiki mwopuna ungalamuti mungu ungalamuti bana marata ukoma usuka shtulisha wala usutu mwote na fundisi wa mine utelemi fundisi wa mine utelemi chichi na wala ungalamuti bana wakala autelipu I'll tell you.